wathela umlenze wonke wesihabhu wena njenga nakuphi la wake wafika khona wathengela njenga nakuphi uphiwe imali ngaphezulu udrive ubuyiselwe la uyogibela khona njenga nakuphi wenziwa yini ungakwazi ukubonga breakfast amaqanda obhekeni yonke into namhlanje wena obhekeni bayakhudisa namhlanje wena ogoloko bayakhudisa namhlanje ngumagaya ayidlele ukhohlakaliswe yini mama umdala ngoba wena nje phela usubuya nasemendweni nje wena kade wendile wena konke lokho siyakufihla ngoba ngeke siloko sizodalula into zakho la kodwa umuntu obuye emendweni nje akakhulumi nje ngawo thina iningi itabane esizaziyo ezake zagana njengawe ezake zabuya futhi engakhulumi njengawe wena mangaka amanyala akhe siwafihlile uzungidonse negama lami eliku-ID engathi usuke wabo umngane wami omkhulu mina ngikaze ngibe umngane akho ube umuntu engiphila naye kwaka social media engingenankinga naye indaba fanele si-understand ukuthi sibhulishwe yinina la ka-TikTok nize nithi le app niyiphethe ngani ningenatwa sifundisani ingane eyivula ama-platform lana eyifuna ukuzozama impilo eyifuna ukushintsha amakubo sifundisa ukuthini sifundisa ukuthi fanele ihambe ibheka abantu abanama-page angathi acacile lana bafune ngathi bayajola nabo ngoba bezofuna udumo sifundisani lo masigcozo owenzayo wesithembu samasigcozi ungakazi ulobole kanti yini isithembu sidlalelani ngesiko lakwantu siwathukelana amadoda obaba ophakela umthakathi begijima belungisa izwe namhlanje sizoma emakhanda abo ngoba sathi silala nabanye abafazi sekufanele thina sizodlala la sihudula igama lesithembu phansi sithini kahle kahle thina emadodeni ngobaba sithini sibizelana imizi yamantombazane esijola nawo ngemizi yethu ngoba ukhanyi into ayifelile lapha eyokuveza umuzi wakhe ukuthi owakhe kanti wena ubusungenile lapha usuzothi kwakho sekufanele ukhanya abuya azohudulwa laphansi thina ke fanele sihleke ngoba nako sincenga ukuhleka nawe fanele sihleke thina ngoba sincenga ukuhleka nawe kuba bonke abantu abakhomenta kukhanyi ukhetha igama lami ngobani ngoba mina nganqaba ukukukhulumela ukuthi ube ne-reality show kaMasigcozi fanele mina ngiyokhuluma umdlalo lapha nabelungu ubheke kahle mina ngihlangi mina mawuzokhuluma nami mina into ekhombisa ukuthi ufuna ukwenza izinto eziyaphambili khuluma into ebonakalayo ecacile ezokwenza umehluko afanele mina ngiye lapha ngithi mina hayi kunomngane nami la ka-TikTok njengoba wawufuna ukuthi ene ngikufake akufakwana la nami ngifakwanga ngazibona ngeke manje ngifelani mina ngifelani mina ngifela ukuthi mina angizange ngize ngi-entertain indaba yakho uma uthi mnganami lento yaka-reality show isebenza kanjani hayi nami ngicela ungifake nje ngoba phela lento yaka-reality show abafazi akekho umfazi wakwaba nesithembu sithembu samasimba yini ungalobolile sithembu sokunuka yini nalo ncukumbilo lokuyibiza ngaye la uncukumbilo wombhedo yini kunabantu abazalwa ngempela benako kokubili wena nje khohlwa mose ufuna ukuyifaka entweni ongangeni kuyona yaphapha yaqina hlala ne-content yakho le edakiwe yamanga ngoba amanga egcineni agcine vele ukuthi unamanga nangu ukhanyi usivezele wena umcela u-1500 ima kulokugugo ikona usayokwenza i-learners wena ima usayofundiswa udriver angithi wena sikulandele ngoba wena wawuney'moto zakho la usixoxela khona yake yacelwa imali kangaka enganeni ingane uma ngabe isinqaba nemali yayo kufanele kubuye uzoyithuka la ku-social media
thina bese sithi hayi hey uzwane ave givana gede indaba yakho wena gede indaba yakho wena uKhanyi is a graduate professor hayi umkhaya umthandi nje ikhasa phansi mntakwethu hayi Mbawula bafethu mhlambe nilizwile igama lakhe liphathwa ngeze lapha yana wafaka ingane zakube emsebenzini inqaba Mbawula unomuzi wakhe othi yena udrive iBMW ebomvu ekhasa phansi uhlala emzini othi mawuya kuona ujame egate unikeze sizothuka yilo ngani yakhe ngani yakhe yinje lesukayo That sounds like fun. But remember to be careful when riding. hayi bafana hayi liyeke nje la hayi mina nje noma ungaqhubeka futhi mina vele nawe uyazazi ukuthi ngokuthuka mina uzibulalile uyohamba ungena nje kuma platform la abakushutheka kuona la uvele kodwa nje angikholwa ukuthi ukhona umuntu obhadlile la ekhaya ongalandelana nawe nje bedwa nje You forget. I can travel on track too. I'll take this shortcut through the mountain pass. Thomas, remember to be careful. Imani bafethu ubungani ku TikTok uKevin ubungani ku TikTok akukho wrong but I think lento inabantu nabantu yabona mawumuntu olawulwa ubumnyama njengalo mama uyashayisana nabantu abamhlophe njengathi akukho wrong bafethu uma umuntu olawulwa ubumnyama njengalo mama uyashayisana nabantu abamhlophe because ngisho ngathiwa ngabe ngimenzeni engingazange ngimenzeke yona ngisho ngathiwa bengimenzeni as a friend kuyakhulunywa yini kanje yani Yes, Flynn is the winner. But where's Thomas? as a friend kuyakhulunywa yini kanje yani Thomas? ungathi mina manje on a reality show kunezinto eziserious phakathi kwami noma mkhulu but nike nangibona yini khuluma kanje yani hayi bafethu hayi ngisayibambile Stuck in that tree. uflet Flynn to the rescue. bafowethu ubhila manje zokuthi angiwise udonsa ibhamu zakhe zokugcina manje kahle lento abeyenza ube sefika ekugcineni ukuthi angidestroy wayephethe umuthi angazi noma kwakufanele ngudle noma kwakufanele ngweqe kodwa yena wayephethe umuthi omubi okuzongiqeda ngami so lo muthi ayewuphethe awuzange usebenze njengoba engithuka izinsuku zilandelana aze ayongibiza ngegama eliku-ID ngoba efuna ngize ngonakalelwe izinto zami kwabangiqashayo yingoba ubesefika ekugcineni kwayo yonke into aseyizamile ngami wakhohlwa ukuthi angisiyena wakhe mina ngingokaJehova ngathula ngabamba 3 days webhande ngathandaza ngacela uNkulunkulu ukuthi angilwele le mpi wayilwa namhlanje bengizobhodla ngoba ngiyi-TikToker bengingeke ngithule zine-tendency wrong izangoma ebungomeni yimbi lento yokudlala ngomuthi asisakwazi ukujwayelana nabantu abayizangoma ngoba sesiyasaba yimbi lento yasebungomeni bafowethu yokudlala ngomuthi yimbi akakwazi ukukhefuza kanje akhihliza amagwebu umuntu ukhihliziswa ukuthi usekuzame konke uyambona lapho uzakhiphe ngisho amehlo umbona ukuthi she's defeated